different section of society जैसी NIA के सो आई ना file तो बा TV दे सो आई ना ngang बा government के सो आई ना चाहिए रूपा धना सो आई ना फंबा सुमाइना proxy टेक ना भी यार वो है जब नहीं था आई ना है जरी देखो media ना उसी तो बिरी बा सोम ने anchor होएगा आई वांडा हम बिरी बा आई ना खुमजरी से कहीं नो हाय कांडा लोग इसो law fraternity ने तो बिबा government की सो माना तोरपा कनाम तो ना तोरपते दी activism की issue ला है वो तो देखो अगर जुदे अखोई ना मतेंग लोग तो इसे मसाई के knowledge law अदगी लेरिबा BNSS Act दगी सुगी protocol bylaw में हम तो फकल के यंगम चंगे अदे नहान की मोई सुगी कनो दा इवेंजर केम हाई ब्रो कनो इवेंजर केम हाई ब्रो अदु दगा चंग मुगी रिपोर्ट होसी पा कोई कनाम तक हंगदे गवर्नमेंट ने जो प्रेजेंट तौ दे CRPF ने प्रेजेंट तौ दे मदुम पुलिस ने जो प्रेजेंट तौ दे वाली बुको सिगी में हमसे कॉल तौ बम चंगे हाई जम निदा तो प्रॉक्सी दो तौरी ने हाई दा होजिक से सरकार ना चथर इसे तौदरे हाई पोचे अकोई ना तौ दे हाई जे थ्रू डॉक्यूमेंट and legal angle the proof to bom jange ko chinna ka tang ai bana di moi tawak tre se koi khangi dana ko adu pali bele ngak sida blame yam lakane ba adu yam thuna to bang ma gadi ngasi yang mana ga se samna ha da hakule la me kuki zo la me adu la me ha da hai ba matam do yam thuna palaga chosan budi ga that ga to dana sai gi hoji mai ma khutta golden opportunity ama lei kai golden opportunity no liron wifi da मांगी बात तरुक से आलम तरुक से ये असी मिहात पसे पुथोपंग मता गदी कुकी ना लंबी से हांदोक ले रबनी अदुगे मिहात पदो पुथोपंग मता गदी मे बी आई ना डिसीजन लो याबदे नते को मे बी कम्युनिटी ब्लॉक तौनरिबा कम्युनिटी से वारी एम सानरगा थ्रू लीगल एंगल द पुबे याबगी लंबी गा हांदोक याबे रूम मदि मा लेबी आइ अदुबु लेरिबा मणिपुर हजिक लेरिबा ngसाइगे प्रॉब्लम आमा कोई वारी साबा सादबा दुदा लेरिसे सिदी परपेट्रेटर जिंग दो जस्टिस पीदना वारी साबगे रूम लौबदी याम थीना लुनी करम केस हैंडल तौगे प्रेजेंट तौदरी यारोयबको अखोइनसु हयंग हाइगनी अखोइ खुनमै दातोपगी कनो तौ हाइनी मोयजु मोयि खरा सोखियो कोर्ट की अदुम हाइरक पे आई देन कोर्ट ऑफ लॉ की जस्टिस ता कनो दा मोयि करी मोगी कुकी ह्यूमन राइट काउंसिल है मोइना पुथोरक मोदी मोर देन 500 crore डैमेज प्रॉपर्टी डैमेज तो एन हाइबने अदु मतक मोदी इनकम टैक्स अमुक थीब नते अकोई मिटेम जा लेजरिंग दु दिस मिनिमल प्रॉपर्टी होता जो इनकम टैक्स थीर प कांगुनी है आइजे मोइबु करेम न बै नते को अदुना अराइ दु नेगोशिएबल रूम दो पोरकना बोहन अब दि चिन्ना तोंबला में चावला में हकिबला में अदगी वाईफाई लामे नत्रगा कनो लामे से समना है कनोंगी अखोई नागागी लामे है हेक्टो ओइबे कंडीशन दी ओइरोयबा अदुना अखोइना यामना कॉशियस ओइना गवर्नमेंट जिना पॉलिटिकल लेवल दा मागी तामोसान दना है चुम्मेबा आई ममांग नसु तामोसान दा हुसी दम याम येना रमने हुसी पॉलिटिकल पार्टी की मनुंग दा यावबा कुकी मैम जे मोई मसेन हाना फमिना हम जंगे बीजेपी मनुंग दा यावबा कुकी जे फमिना लोयरा कांदा पीस प्रोसेस की प्रोसीड्यूर हम लाकदवनेबा अदुगी प्रोसीड्यूर लाकांदा ऑर्गेनाइजेशन मैम सिदा सिगे एजेंडा सिदा पीस प्रोसेस तौनी हाय कांदा तौबा याय नत्रगा तौनी से अखोई इशू विदो की डिमांड अदुगी डिमांड अदाई डिमांड मैतै की डिमांड व्हाटएवर डिमांड को लेसिंग सिदा अखोई अदु यावना वाई सागदरा सारोइदरा और एट प्रेजेंट हुजी की लिलोन वाइफाई की मसाई लेबा कनो से अखोई कोजी कोटलैंड की मतंग से सिजगा लंबी हांदोप फौसेना फर्स्ट स्टेज ओइजिरा अतैदुना पॉलिटिकल डायलॉग ऑन चथगदरा गाइसे सी पोचे लाकदौनेबा अदुना यामना क्रिटिकल होबा जंक्शन ने अदो मपान की चीफ मिनिस्टर सिंह ने यावपसे मसी मणिपुर की इंटरनल मैटर दा को पॉलिटिकल मैटर हाइबदी सम एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर दा से सम हाइबदा चिंगी तोहानबो चीफ सेक्रेटरी थमगदबनी गा हाइदा मेघालय चीफ मिनिस्टर सपोर्ट तौसलगदी मदु खनाबो याय भाई हाइजे को अदु नतबा सुगुम मी सिबै कोट पे थादोक नगरो कोट को अदु अदा दा यावपसे याम पिटी ओइबा याम मचा ने नाइ सुमाइन तमजे अजा शांता and proxy war by Kuki arms group Naga bodies hare proxy war solution bagi matang chini dumakpu hojik laiba conflict sida yamna maru oina achauba khoigi kari haitare adumak miyamna pandana toina laise shu gi problem si mayam toina dum pallaga laire ko sida su ngasagi oja santa da ina lakchani sing ngasagi hairiba khoigi Kuki jo council na hairiba naga Chilena Taruk se Maquina Hat Panahase admit Tower of Hauba Lengaki Makedagi Karigumbam to Torok Tabase. Amarom Damugi and Rakanda Kugi Shoot on Navamatam the agreement that no operation stop armed activity against security forces and civilian Hari Neba. Aduitargadi shoot on Navada Kianoga UPF ka shoot on a Gibsida Hariba agreement sida Heidi Kugi security forces some of the civilian gi the Kugi
activity akoi nongmei ka pakhot pasi lepkadabani habase haire adubu hariba su group ti adumak makoi ne piriba agreements gi ground rules je budum thugairaga lai adumakpu hariba Kuki Jo council na makoi na hatpani haidana admit tawro phauba lengakna karigumba amtang asi phok tawba ngamdabase habjik loi haibado ECI dagi kari dagi NI dagi BJP na loin mak makhogi makhutta laigre haba wafam amsu thambiri du tana double standard oi saning hunbagi statement angkhaksu wahai amasu khogi oja khetremium santana panbi basigi matangda miyam na hoji hainari si KJ sina camera mamang da thogla aga aikoina ni haidana admit tawrise tasengna amuk ngasagi khogi KNFP gi thangboy haukipsi mana law breaker ni magi nupina hariba law making da yawbanina amaromda masi hena BJP da shokani haibagi damakta hariba mayamsi nemcha ke gense soni haibagi damakta KJ sina drama tawribra makhogi damakta mayong ya birabra makhogi nahan statement thogla ibadu drama ni haiba wafam su za santa miyamna adumak hainari adumak na lengak na su hariba potse drama oigani haibagi wafamda adumak lengak ke maikai dagi haujuk makoi interrogation tawdaba makoi bu phaba punba makoi mathakta kem tawdobse oja santa miyamna tongan ba narrative thamnare ise adumasi achumba khara adum yawraba jala kamai tawjano oja santa gi point of view dang thamju ai wakandade ai individual opinion ni ko se organization ge du ge dai wana te hayen konamu madu ge mu sendong jin ne da tawna re yo wa ngang je ga kai ne ko ma hai je law and legal perspective ta ga yeng ba yo adike samna da hojiki government gi side gi operation jathari ha bim lai re ko operation jathab si moi sugi legal ke mama na han changu do adu changure adu gi report amata kanamta na kaude media ra ju leite hojik anchor phambi ju le moi ke no mitu da mi kya changi am kota khulai kya le mi adu da am kot level leita bro whatever ko ai ko hana am kot de leibe ya su ya moi ke manu da kem du generally gan wona harbor to bore mone ba adagi nga sai gi secondly sakana chathar iba step sing sida even high court na bawda high court to petition file to na NI procedure ka yore na court no hangi ko ado aina hai court to subsidies ti ore da adubu court ki da labor record to bawda hoji bo phasana public da record am da leitri akoina TV da kai da phamma go hoji discuss to me am je general akoi ki general idea ai idea phami me am ge idea anchor na hangni bo question do ne ba koina khumi je ko ado akoina even Imphal Valley manung da agitation to matam da bawda akoi ye government da pressure ma pi bo waina agitation je dum tawri ba da akoi law fraternity sing sina thoi ba manipur da thoi ba thodok sing hai ta maru waina 19 kano se akoi ye Kuki Kochi ga kotleng ni marak ta mi lei gi da ba yan adu matung da operation jatarak pasing yan khwai de maru waina ngarangan Kuki Jo council kamu da waina law thorei ba koina sounding man badagi haide akoi mi hai da ne koi aina ma gai da so ko koi mi sing na hat ne ha se moi declare to ram ne si bau da cyber gi ek ma mama de gi BNSS ki ek ma mama India gi leina ko masi skip loin to gan da masai akoi hu si dum leina ri ba masi se kari gi to dri no kamai na to aina ju petition na ma tharo leite mi na ju tharak leite adum leina ri ba koi se ko government da hoi government gi bu de soi ni na government chai be se masan dam ne ko aina sum gan bada masai gi general confession and digital evidence laws sida ko chi matung manung da 183 BNSS na sida surum magi se dum case pan ya jane ba the procedure for recording confession which include audio video and electronic means thadorok bajing je si ju dum 183 BNSS sida pan ba ya jane ba ado si ju ko ju ba dum pan dane le si ga tan te atop su mam le hoina pan ba ya ba ko ado su pan dane dum le then section 57 ga 63 se si je bharatiya sakshya adhiniyam me nama lei ko si jina kai ha da social media post ma ama adagi digital video ne aduga screenshot hai ba sing se classified document noina court pu ya se case pan bia se ki action matung da matung ina ko
ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ANIꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ANIꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯇꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ 57 63ꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ 353 BNS ꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯥꯏ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯁꯤꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯨꯔꯟ ꯈꯔ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯀꯥ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯦꯅꯤꯛ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯅꯤꯛ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯅ ꯍꯥꯠꯂꯨꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅꯕꯨ ꯀꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯌꯔ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯩꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯠꯂꯨꯔꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯐꯥꯎ ꯌꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯁꯦ ꯐꯤꯌꯔ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯀꯣ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠꯁ ꯑꯣꯔ ꯍꯦꯇꯔꯠ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 353 BNS ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯈꯗꯥꯡ ꯅꯣꯝꯕꯤꯕ ꯈꯗꯥꯡ ꯅꯣꯝꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯛꯁꯟ 356 BNS ꯁꯦ ꯃꯥ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯃꯥ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯟ 351 BNS ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯣꯁ ꯌꯨꯁ ꯇꯨ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯣꯔ ꯀꯣ ꯏꯟꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯗꯔꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤल ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ particularly ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ taking the case in my hand and taking the matter forward so that मियोय खरगी जस्टिस फंगदबसे फंगबा यानबा प्रोसीजर रोमदा चंगचनबा ऑर्गेनाइजेशन जो लेते अदुई मथक्ता इंडिविजुअल जो लेते द गवर्नमेंट ना जो मतौजे तौदे अदुई तादि ngसाई प्रॉक्सी वार हाइबा पोटसे इधर मसी प्रॉक्सी वार से अखोई कुकी ने चथरपनी हाइदि कुकी जो कुकी नार्को टेररिस्ट की फंडिंग मखादा खुलाई पाइबा नार्को टेरर की मखादा चथरपनी हाइबा खतंग हाइबा याब्रा और अखोई जी प्रॉक्सी वार से थेंगनबा इक्विप्ड को हाइदि खुजुकुलाई दे नतबा टेक्निकली लीगली एंड को मेंटली अखोई जे प्रॉक्सी जी थेंगनबा प्रिपेयर होयबरा हाइबसेनेबा आइना मयाम दम तमजनी जना असी आइना ngसाई 14 की CSO की कन्वेनर होइना अखोई की 14 की वखलोन हाइ तारे को अदुसु लेरे देन एक्टिविस्ट मयाम दसु आइना फावनिंगबा थमोय फावनिंग मदुनेबा कोई इरांग जे याम कुइरेबा कोई याम वारेबा इरांग जे मयाम से लोय वारेबा अदु रिपीटेडली ngasi जे कुकी जो काउंसिल याम फोकना हाइरेबा अदु सपोज ये अतोप ग्रुप अमना हाइरादि अदुसु दुम एक्सेप्ट तौरगा चटकद्राबा नोंगालगा ना अतोप मा हाइबा यागद्रा वाइबुको नत्रा अदगी कनागुम्बा कम्युनिटी अमना नानिदो आइना मीबो आतो काना मकोक थुगायो काना आई साउनिंगने थुगाइगिबने आई हुजिदि साउनिंगद्रे ना हाइबा होनदेबा अदो आइना साउनिंगदने थुगाइगिबने हाइबा डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अदु एविडेंस मैम लेरबदुबो अदु लेना गवर्नमेंट स्टेप लौखतबा हाइबजे ngसाई नेमजागी गेंदुबु कीबा कीदबई वारी तो तोखरोबको गवर्नमेंट दसु अखोइना माना करी स्ट्रेटजी दा मसिंगांगा इबजे हुजि पॉ स्टेप लौद्रि करिगिनो सि हंगबे याबा मरमदि गवर्नमेंट मथकते एलिगेशन याम लेबा हुजिसे कई एलिगेशन नो है कांदा हुजी की फ्रेश था फ्रेश एलिगेशन अमदा को CRPF मैमना कुकी कांबू की चाना थकनो पूरगा थिल्ले हाबजे एलिगेशन ने अदुबो मसिगे एलिगेशन जे सरकार की मियंग दे अमु ह्यूमैनिटेरियन एड पीबने हारकनेबा अमनि नोय थजन लेरमनिना मथंद चचर मदो चत्रबनिना सरकार की साइड की मिलिट्री एड हायरा कनो पीबनी हारकनेबा अदुबो अखोय की मियंग दे अमु कई वइना उगे गांदा ngसाई हाटख्रिब मियाम दुगी जस्टिस फंगद्रिङैदा हाइबा खुंदुदा नोइना ऑपरेशन चतरगा मी अमबो फाबा ngamद्रिङैदा करम मखलगी ह्यूमैनिटेरियन एड नोइना पीरिसे हाइबसे अचोबो क्वेश्चन अम लाएबा अदुना आई वखनदि आई ओपिनियन को अदुगा कोइगी मोइना आइना रिप्रेजेंट तौरिबा ऑर्गेनाइजेशन से सिगी ओइना हाइजब तारे सिदि अखोइदि लीगल टर्म्स दा टेक्निकली लीगली मेंटली
aduga ko community wise prepare to ma pam me ba aduga adugi mathak ta so muka media houses sing da su ko discussion je akoina sumaina phamina matam na adequate document hai ta ko se samna da nan gi video mata tuma akoina yenguraga akoina sum naina ba se sumaina naina ba kanda legal loophole मैम थोले है बा legal loophole थोले कगावे या ना chief secretary वो ये मिलने अदुना कगावे ने खंग बुदु बुदि अखोई ने ताऊरे को but then सकाना मतम दुदा अदुगी video तो थोलक पकान ना ताऊगदा बथबक तो ताऊहोगदा बसिना issue अमो ओला कांदा अखोई मैम से नैना ले ले तो को अदुगी नैना बजे सीसु one of the proxy ने बजे सीसु नैना हल्ली से community मनुंग दा automatically hatred अमा create तौरी से को सीसु proxy ये बने बा सी proxy जिना इधर सीजे अखोई ना Kuki Cso council ना अदु हायगा तौरे हाइना हायद्रा गवर्नमेंट अखोई द proxy formula अम तौरगा अखोई की brain जे divert तौनबा unprepared form अम द थमनबा premature form हाय तारे को अदु द थमगा गवर्नमेंट की पिस्तोक चथनबा अदु चथनबा दा चथनबा होनाबा diversion policy अम तौरी जाला गायना हायदे फागद मीदो फाबै मुदा सोमदा अमदुना थोलागा अखोइना साउनिंग द हापकिमने अखोइ आइजे कना कना whether he is actually involved or under so say 183 BNSS 353 BNS then adagi 356 BNS 351 BNS mayam je tawraga magi moigi hojiki press meet tugi mathak da charge hoji phok tawdri kai gino haiba possible lai se aduga amu government da koin tawdri kai gino haya gadi nang de yam thangadi nang de kari gi tawde ha so mu ya ai bai ngon so ko ai so individual taw ya banga tane bse adu am I prepared I prepare wherever basi mayam je tekna ba ai gi background lai bra lai tabra wari bu ko government di pura mechanized taw tham bane ba aduna proxy ai poche ngasai gi lan no mai kapna ba duna amani adu politically sanar ko matam da de mentally ye go matam de pura atopa ma hoye ba sigi preparation di legally mentally technically adagi specific academically yam toan ba methodology ma chatra di ko sidi akoina politically hekta airaga saga ma thau tau de ga ha so akoina dum taw ya ba pot oiram bai chance dum kitang wang bra na sumain tam adu oza santa hoji oza santa na hai ba mam do madu preparation tau ba habasi proxy war lai re habasi May 2023 sigi May gi tang hom 2023 dagi hai ba proxy have wa hai si sidagi ne ba koina miyam gi machin da palla iba tara ise adu iba tara gadi hojik si koina hai ba sida lengang na kaimta amta lokhat pam thok pa lokhatte haidana miyam gi de dum pen da bani na lengap da taina ba hai ba sine ba du za santana hojik pan biri ba mentally adagi everything adu loin preparation tawbadadi habidi proxy war habidi anobo wahayim khak oibanina haidi sak chu khenabagi matungina oza santa da lairiba keno do aingon da su lairoi pabung da su lairoi oza ken akogi sidi ai karma jayo ko marai gi nate boza ai habio adu duna habidi akoi ai taseng bagi di sidi lengak na lawgada ba lengak ki responsibility ne ba si lengak ai jayo ko ai na lengak kan manate ai haijage ba lengak ki mathok je lengak ka tawrak kanda several pillar of democracy le ba ko somna phambi ba pillar of democracy jina information ne ba ko adugi information du ne ba khoina share to is natra adugo legal platform ma so leitra somebody has filed some complaint the high court NIA case to kai ogrega na kaudana hangna tawri sine ba natra ko aduna different section of society jesi NIA case so aina file to ba TV de so aina ngang ba government ge so aina chaineru ba dana so aina phamba sumaina proxy tekna ba yaroi haijabani da aina haijari di ko media na oji tawbiri ba somna anchor oiga aingon hang biri ba aina khumjari je kaino hai kanda law gi so law fraternity ne tawbi ba government gi so mana torokpa kanam ta na torokta di activism gi issue la e ba du de di ko adai de di akoina mateng logdoi je ngasai ge knowledge law adagi leiba BNSS Act dagi sugi protocol bylaw me am do phakal ga yengum change adai nahan gi moi gi sugi kano da ebenezer kem hai bro kaino ebenezer kem hai bro adu daga changu gi report hosi bro khoi kanam ta hangde government ne jo present tau de CRPF ne present tau de madum police ne jo present tau de wari bu ko sigi me am je call to bom change hai jam ni da do proxy do tau ri ne ha do da hosi se sakana chathar je tau dre hai ba poche akoi na tau de hai je through document and legal angle the proof to bom change ko chin na tang hai ba na di moi tau tre je koi khangi da na ko adu hai jam ni na hai de okay thank you very much pabung da pam da lak jage za santa ngasi gi pauche sing da sudum
Congress ki maikaidagi thamakpa adudana tani miyamna su dum thamba habidi hojik se Naga gi issue se kanna leiringai sida khogi Manipur gi Chief Minister Kantho maga Naga gi MLA singna khogi Nagaland gi Chief Minister Nefirio ga Amit Shah unabagi wafam sisu karino haiba ama manungda kari leibaza no haiba masu dum hainari dui mathakta khoini yengba yaba se za matam amada Naga si dum khoisu separatist ni makoisu Nagaland gi manglan sima dum leiribani shisina amuk yengarkanda handaki haiba Kuki taraga mari si tangma panda thadoki begi matang sida sudum Nagaland gi Chief Minister gi maikaida gi sudum pressure pi UNC da aduga Meghalaya gi Chief Minister na sudum pressure pi Amit Shah na swain si taure haidana aduga tang mapan sida thadoga tang tara sida si bakchang si phangbani aduna nakalamarom khoina yengba yar si Guwahati da Assam da thuena khalase ba khoi gi hojik thoiba issue se ado Assam da thokpa issue da khoi gi Chief Minister na yauro ba shu yaroeba Manipur da thokpa issue da any Naga gi issue oiro Kuki gi issue oiro Maitei gi issue oiro atopa khoi gi thangna ba state amagi Chief Minister yaw ba haiba se shishu adum yengba hangba yaba wahang amadi chauna leiriba oza Shanta sing matang oza Shanta gi moche kari kamain thambe politics oine su yeng yamna khoina Naga Kuki adu ada taule di amna wahan doctor yamona terum chalane mi NPF se Nagaland de hujarakpane Nagaland de hujarakpe NPF se na NPF ki MLA myam adagi magi team ma puraga home minister unajabado adu koi positive oina du laiseba ani je ko secondly akoi ki Arunachal ki Chief Minister then akoi Meghalaya ki moi myam na Manipur yausalak se di ID Christian base de yakone laweba ai wakhanda Mamdi moye ngasai potse ahoina politically somne Manipur government thisan ma kojan ma den India government gi problem de Arunachal masa maksu nation na mi problem thengnari ni Meghalaya ju khakra dum thengnari ni ko aduna Christianity gi Christian leadership gi church leader gi level gi torpane lawe hai ta maramdi moyi leiba cm yam se ayamana Christian ga tane hoi gi sina amarom ne Hindu haijra kai haijige ko mete haijra Hindu haijra adom da oire ko adu maje politically yeng matam da ai wakhanda thoidokpa akaiba kasu leitabra na khale aidi amarom de di phagi ni ko amarom de di aidi Manipur gi Chief Minister se handaki mi taru asiba pisal labu de tamosan da ko masidi madi yam haina bu asomna kan gi Chief Minister de inthoga madi yam ingna chigna bu leigre na ai opinion de di ai mai khallame ko asi ade asok hum do prims da pusala ko di puchai chai gi one heba asok hum do program de di ko blame de Manipur gi CM de Manipur government na pitok pani adu taw ne hoi pha de khote gi blame di leini adu ga pitok padu gi blame du bodi negotiation gi blame du bodi Manipur gi BJP se di cha dra ne ha du ke di ko ade somna kan Nagaland gi kari gi moina tawga pi bne ha de maru aina ne Nefirio de ne am chari se UNC ga Nefirio ga Nagaland ga mu se am chara bne ba aina amuk Manipur context han jala ganda aina opinion da aina haijeni je any step of peace phayen lok je ko tamo san thano je habi du chumi ngasai gi individual asi aina na hamuksu CM han bo pada senapati chappa matam na jo hairam ne ba hokolet ki gen una je political na te ba se chumne gi una ne ba kana ge so na IS officer ama hanagi Kuki IS or myam leidana mana chak pisaram dadi madu political na te madu koi mon blame do wi apon te ba mai le nai ne ba adu da ngasai gi issue ji karam gana political ore kadage have se si political oina ba tana ba na ba su lanai mi khar si na di dakar oi have je si di chumme ba ko but then masi gi process e yam sang na changa ga di pali ba lengak sida blame yam lakane ba ado yam thuna to bungam ga di ngasi yang mana ga se samna ha da hakule la me Kuki zo la me adu la me ha da hai ba matam do da yam thuna palaga chosan budi ga thak ga to gna sa gi hoji mai makhuta golden opportunity amalai kai golden opportunity no liron wifi da mangi ba taruk se alam taruk se gi asi mi hat pasi puthopang am ta ga di Kuki na lambi ga hangdok le rabani adu ge mi hat pa do puthopang am ta ga di maybe ai je aina decision lo ya de na te ko maybe community block tong na community se wari am sanar ga through legal angle da puwe abagi lambi ga hangdok pa ya be room ma di ma le bi ai adu bu
Lady Manipur was a lady problem. Amakui, Waris Abasata, do that ladies. See the perpetrators in the justice speedana, Waris Havaki room low with the Yamtina Luni, Karam Garamba case, handle to present of the Diaro. A queen is so and high, a quick could make that opogi. Cannot tell high Moju Moji, Soki, court give them higher pay, then court of law, justice, cannot Moji, Mogi Kuki Human Rights Council Libra, Moina Putor, the Moidi more than 500 crore damage, property damage to A and high evening, other the Moidi income tax among Tivinate, a coin teams are raising to this minimal property with us, income tax here for Kamuni, I say, Moibukarim, Navina Teco. Aduna, I do the negotiable room, no program, one of the China, Tombalame, Chaubalame, Hokiblame. Adagi Wi-Fi lame, Nataga, Canola, say some have the Canongi, Hogi, Nagagi Malame, Haraka Hecto, we have a condition, the way whatever. I don't know when I am a cautious way now. Government in a political level, the Magi, Tamosan, the night, Chumia. I am among the Tamosan, the Mariam, General, political party, Manung, the Yawa, Kuki, Mamze. Moi Masen Han, Pamina Umjang, BJP na, BJP Manung, the Yawa cookies, a Pamina, Loya Kanda, peace process key. Procedure of Lakadoneva, Aduki procedure Lakanda, organization by Amsida, she agenda, the peace process Tony Harakanda, Tobia in Nataka Tony, say, we soon, we do demand, Aduki demand, Adai demand, may take demand, whatever demand call, since the Akoi Adu Yano, Wais Hagadra, Saroidra, or at present, Huziki, Lilon Waipegi. Masagi Laiba, can say, Hoyi, Koji, Kotlengi, Matangsa, Siziga Lambi Hando, proposing first days, Oizira, at a political dialogue on Chatagadra, I say, she puts a Lakadoneva, Aduna, Yam critical about Junction Edo, Mapangi, chief ministers in York Posa, Masi Manipuri, internal method, political matter. Have the some administrative method say some have the Chingi to one chief secretary, Tangadam Niga, the Meghalaya chief support of Salagati, Madukanavi, I go. Aduna Tavasum, Misi, Court, Tadona, Court, Adua, the York was the MPT, over Yamasamsani and Aish, my Tomsi. Okay, thank you very much.